Antining kapag masusyan king kalimandalang banwang anibersaryo ning kasalpantayan ng Kristyanismo keti bansang Pilipinas. Ating kapag masusyan king ka-65 banwang anibersaryo ning koronasyon kanonika ning Virgen de los Remedios. Ing malalarawan ning induning kapaldanan, ilan ning kayang anak kaginutamo, ing Santisimo Cristo del Perdon, at asawa ing maligayang Patriarkang San Jose, dalawan doring niyaya liwang indong pisamban keti king balen Kapampangan, ababansagan tamong Dalaw Balen. King Dalaw Balen, manatili laking kilubning pitungaldo ring malalarawan ing banala pamilya keti king Parokya de San Agustin. Oray ni ring guidelines sa dapat tamong takakyan ban maging ligtas at masalesa ing pamandalo daring malalarawan king kakatamong balen. Ating nga duwang misa king Balangaldo, ingabak kaya pining community mass ning Parokya de San Agustin, ating gat panapon naman, ya pining midanan lang tutok ding balang parokya ning balen. Malyari tala pong akit ding schedule king official Facebook page ning parokya, king St. Augustine Parish Labao Media Group. Pagana kami na alila malyaring simbaring taong alime ni Batan king parokyang makatutok. Nakikyan tamo ing schedule lamibya kaya katamo at malyari tamong mangutang karing mani muna king kaya katamong parokya tungkol king schedule at karing stop ang mapamye. Ating tamo pong 200 seats kening pisamban na pre-listed or pre-registered na. Kasabihan nito, merenan kayong stop nung luka rin yung mga kabit ing seat number na takikyan nyo potang simba king St. Augustine Parish. Metong yamo yung entrance sa may buklat king pisamban, iyapining pasbul mayor o main door king harap ning pisamban. Kareng hanggang munta king pisamban, etala po kakalingwan susulod rin kakatamong face mask at face shield. Etala rin po lalako din iyagyang magmisa. Deng simbang maka-prelisted na at magdala ng stop, pumila lang masalese king harap pisamban na makatakiki pa rin ing social distancing. Ibapakit kiya king usher king harap itang stop, baka sigurado na makalista kayo para simba king aldo ay ta. Kaya rin nanito, malyari na kayong diretso king temperature check at alcohol dispenser. Talub pisamban at tintamong left and right pews. Makalagay na king seat stub, nung nuka rin tamo dapat lukluk kilub pisamban, ibapakit la rin ni karing usherettes ang mag-assist kaya kayo. Pakisabi mi po na ala pong dadalan king libutan pisamban, potang papunta kayo karing designated seats, dunay king gilid tamo po dumalan. King balang pews at long tao lamo rin pwedeng lukluk, para panatilian tamo ing social distancing.